U švetočnih salonoch na Petrovaradinskej tvrdinji sobešedniki horodonačalnik Novog Sadu Miloš Vučević i Valerij Briljov, ambasador Republike Bjelorusiji u Srbiji, a tiši počesni konzul Republike Bjelorusiji u Novim Sadze Dragoljub Švonja zdohadliše na njedavnu naščivu delegaciji iz Novog Sadu z bratimenom horodu Gomelju z nahodi preslavi 875 rokoh osnovanja toho horodu. Horodonačalnik stej nahodi naglašal, že už 4 roky tirva tovarištvo tih dvoch horodoh i že narodina sampred povjazuje zajednicka istorija i tradicija. U tim kontekstu ambasador predložil intenzivovanje sotrudnjstva njeljem Gomeljskog regiona za Vojvodinu, ali i horodoh u ramikoh dajakej u rjadovej manifestaciji zo širšim spektrom aktivnostoh. Horodonačalnik Vučević vyražal porihtanost za partnerstvo horodu u takim podnjacu i dodal, že bi fokus vjerojatno bol na promociji kulturi tih dvoh narodoh, potim na zbližovanju mladeži i zmocnjovanju djelovnog ambijenta, presretnuce 2019 roku, keď Novi Sad postanie mladeška prestolnica Evropi i 2021, keď bude Evropska prestolnica kulturi. Tiž tak zloželiše, že isnuje veljke žadanje, ali je i ozbiljna perspektiva za daljši rozvoj odnošenjoh i že se očekuje unapredzenje sotrudnjstva dvoh žemoh.